Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Nema ništa bolje od ukusnog sendviča koji se može brzo i lako napraviti, a koji je također prijateljski raspoložen prema studentskom novčaniku. U nastavku donosimo jednostavan recept za ukusni i zdravi sendvič koji će vas zasititi, a priprema vam neće oduzeti previše vremena. Stavite kriške integralnog hljeba na radnu površinu. Na jednu krišku hljeba stavite dimljena pileća ili pureća prsa i sir. Dodajte listiće svježe salate i nekoliko kriški paradajza. Po želji, dodajte malo senfa na drugu krišku hljeba i stavite je na sendvič da ga zatvorite. Sendvič možete zagrijati na suhoj tavi dok se sir ne otopi i hljeb ne postane hrskav. Sendvič možete prilagoditi svojim željama dodavanjem drugih sastojaka poput krastavaca, paprike, cvekle ili jaja. Ovaj brzi i jednostavni recept je idealan za sve koji žele ukusan i zdrav obrok bez puno truda i novca. Gledaj studomat.tv, čitaj studomat.ba i pronađi ukusne, brze i zanimljive studentske recepte. Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život.